April ni sompore thota ni sang ni somni pani ni e barmaram buina le indona tu thar ngai tha in ton trum chu lu chil vele thung te ang Kachin Independent Army KIA thu puang tu chuang Kachin State thuam chunga KIA le Myanmar sipai te in beina thleng chu nasa le jingzoka thleng theirang ani thu asoi riap mai Myanmar sipai te hian tunma angin leilama che tanma chuan ngam lu tuk to lo ni na langa tun hnai chu atang khan KIA le mipui sipai PDF tang rual ta chu sipai ral do thlona mangin an bei watalia Kachin State Township panga pakan Mansi Monin Putang le Sumbrabum huam chuanga hetiang in pe na hi thlengani hei wang hian KIA lampu an khau thar riawa KIA chu matonga ral tumai turin an in ring renga junta sipai lampu an in thon bel vezel bok tuna takhi chuan in be na chuak phut thei din hmuna kan ding rengani ti in KIA thupuang tu colonel lobu chuan soi tun hai chuwa KIA le Putau Township PDF tangkop te chuan sumpi yang khuwa sipai thlop tu ral thuam keng pol chu bein an hmun pui po an thu sak mia he thil thleng chan le nan hian sipai te chuan atuk loka helicopter mangin helai hmun hi an bei chiamani he minu hian Myanmar sipai thu nei tu te chuan sumpi yang panin ral thuam keng pol mi chan hi zetan til chuka heng mi thei Putau atanga mel so pani vela om longsa ian khokianga KIA le PDF pasal thaten an lo lam bun le mi mai ni heng lai hmuna po hian borok atang at lea sipai te hi Putau watain longsa ian lampanin anon kala le tan tumbok si lawa chum yom je chu sumpi yang lema sipai anon tir berti na nia ti in colonel no bu chona soi sumpi yang hi Kachin State ko pui ber mit kina le Putau Township in kalpona lam lian ania Putau town atang tak poin mel somli poriat vela lani hei wang hian kholin lo tak hi apoi moriawa Myanmar sipai te poin lak let ngei antum ursun le thlona manga kwa be ani in tual chung mi panga lai in atura mi sa je chu ram hoilama ral tlanin an tlan chebok tuna boruakin mun chome ka wang he mi tang tak an tlan chia in le lo lura ke le ngam an om meu lo longsa ian vela in beina athleng reng mai ti kan hriatin kan vain kan hlau thonga helam hi helicopter mangin minon bei vak mayang ti in kan hlawani ti in sumpi yang khopa pakhat chuan a soi dan chuan mi pui te chu ni engemaw zat ram hnuai an biru to a in tuam lumna tur te ei in tur momo na te asang hlea then khat dam lo te noma hrisel na lama in enkolna an momo tak ka setani ti in a soi KIA political wing chairperson General Banla chuan Kachin Revolution Day a khan thu chu semin sipai ro relna chu paithla ka tiama Myanmar ram chunga pol rang te po movement kal lai thlop tu le ral tan sarkar national itu government tho ho pui ta na so mani ton din muna Kachin State KIA te hian PDF chapter rang te mai ba ka an huam chumbi ka po All Burma Student Democratic Front unit rang te Arakan Army te an tho pui ta Myanmar sarkar tan chuan state tin le region tin mai hi hlo har achang chhomek ni in alang Karen National Union chuan thu chua siamin Myanmar sipai ruat ro rel tu te Border Guard Force BGF mi le sa ba kan chung te chu Karen National Union ram huam chunga inson chuak turin thu pek an chu ataruk mai sipai soka ro rena phetla tu le ram an thu nu na ti trup tur chuan an man ro hi content file potangai ni ti in KNU thu pong tu pado so to ni chuan asoi KNU hi political lam ni in thu pek kan ko tu an sipai lam chu KNLA te hi an lia Myanmar kho chak tlang rama Karen mi te omna hnam tlem jok chan an chan na hmun thlengin an operation area hi an huam thei ome han soi mai chuan KNU ram ho hian Kaya State Kayin State Mon State tanin thari region Bago region te huama heti rual hian kan soi hmun pungpui mai na luin Karen hamter lam ruachin tina ani chu kan hrethiam mai ome hetiang taka ram ho huam zau le pol chakan ni wang hian an thu pe khi ataka len chu ani chuan ram boi map na tham ani don ti chu chiang le ome ton tuma hian voi le khata an huam chin pungpui tan thu chu hi siam ani lawa thu chu siam tu te Mon State ta Thaton district ward tu brigade tu le Kayin State ta Mutro Papun district wel tu village brigade 5 te an nia KNU Central Committee te policy jam bojina pakhat ani heng brigade pani area chunga mi cheng te hi sipai lam nena in kung kaina emo imbak kaina emo nei lo tura vau khan ve kan nia kong khata chuan Karen BGF 10 sipai lam tana KNLA te an lo
do ngong kal zel po ati thei ome brigade 1 chuan thu chu khau tak siamin BGF chung kwata chu kain current state ta an mun pui pa an chu san tur le BGF te ngei po sipai an tho pui ti to pa an pol ba san hal turin an hria tera state capital a sarkar ro rel na hna thok reng po bang hal turin an hria tir ani muto lama chuan ningani kalta kha department ranga thokten an hna ban san tura hun an bi tuk tom ni nia an ban san du lo ma sarkar ne na insomna an chu chat lo ani chuan current pasal tha te thunun na an ma chhon don ani current news agency KIAC chuan mutua department rang education agriculture livestock judicial le audit naman hathok mi za chuang hun tiam ralma in bana an thelu ti soya KNU chuan heng mi te hi an mamu ang zelin tanpui ani don ni in a soibok heng mun ruak te hi KNU lam chuan amani nam in rel bona tur an duan sa department lian som pali zet mangin an ho khaturin ro manan siamani aram leilung fa kan thunun na anga omte hian an ti thei chu an entir ve thung don ani tin pado so to ni chuan ram in rel bona tura an ro manna dana soi KNU te hi kum som sari chuang sipai te nena lo in bakai to nia sipai ten mipui than sarkar an pai thlak po khan mipui lama tang chatin sipai te phu takin an emala kum sang ni som panga khan rampum huapin ka hai tu thung nation ceasefire agreement an lo ziak ve zuaya ma se to na chuan kha tu thung kha kan mang tha hun ta an ti mia mai ani ni kum khan KNU KNLA democratic le current buddhist army DKBA KNLA peace council le border guard force chu KNU central command hoi ani mukoma current sang te inu naw na ke tur le ani kar boruak thalo veng turin thei top chu zai an rel ani ma se hei tuna BGF ta chu sipai lama tangin sipai ho rualin an unaw te an do ta mai sia e wangyan a so khong na tak anei ta ni berin lang KNU hian van tlang thia ta kumin kumtir tep pathiani January ni som pathoma sipai ten nambil helpo zongjong rem thu soipui ta na an som na chu an hara sipai ten boruak le khomwala an be zui zel laya mani rem thu rot chu an ring zo lo ti chiang takin an ta lang ani KNU hian hetiang som na hi January ni khat dai to khan an lo nar to he ani parma sual sipai lalpa senior general min ong lai chuan Isok Krista thole na ni ro pui tak Easter Sunday le Burmese New Year den chenin nimin ni som pasari April khan thu chua siamin ama lema choi moina pani a in hlan riap mai terrorist lalpa general min ong lai chuan za zelatan ama chawin choi moina han don chu ain thlashung deuh rawa Prime Minister Unu President Lui Usan Ule Prime Minister le President na lo chel to thi military dictator general ni win senior general than sui te po choi moina tangkhapui asem ve ani sipai soka lal bernai thei tura thunei na pon saktu interim president min sui vice president thok thin po kha awat ta hlan ani ti chuan senior general min ong laia kha kol ho lalin an man lai lal king ten an don thin choi moina tai til chini tha tho thiri thudama le tha to mahathare si thu chu adong kopta ani April ni sombathum kan kalibio malam pi to ta khwa in kana wangin piu to ta atanga ni chora lam nan chan khwa mi te hlau wangin mipui an tlan chuak veka ton tlangin ki lengam an omlo thu hriat ani nam chan po hian chena in zani som le mi za som an khosa April ni sombathuma in kana a thlennu hian military council te an hnung tolna lama nam chan khwa chena in som panga an suwa sama in chunga poisa le bungruwa tiamin chiat nuai za somnga man huvel an lak sak thu don ani hemi thum in kana wanghen taya kon khuwa twal chung mi tlan chia te chu April ni som panga Good Friday ni khan an chenai na an kile ni in thu don ani kalimio atanga tlaklam le hmalam zar piu to ta kho chevela April ni som pathuma military council te le PDF tangwal te in kana PDF kalei battalion 3 te jinga mi sipai pathum an thia mi parukin liam an tuan in hriatani liam tuar te hi ral thuam liana ka te ania an din hun a hlau thonom lo tu thunei tu te hne na tangin hriat ani military council sipai zathum rol te chuan mainwai quartering group 1 chungtai le C2 quartering group 1 a an kal lai chu pido to ta chevela bu lo khwa PDF kalai
zomi pdf cndf cdmc ne mi pui veng him tu pol ten hemi tu jing dar so matagin tlai dar thum thlengin an in kapa he in kana he military council sipai panga aya tlem lo an thi ni thu don ania pdf ka lei ten thu chu an talan dan chuan he minute tlai lam hin naung chaun khu atanga seto u chung tai kholama military council te an tol len ni in thu don ani chin tv huat hotin Myanmar ral tante Mizoram sarkar le mi puiten an lo don sondana lom thu soina hun manania istui pui bial2 mla ram than moya chuan Burma a mi pui sarkar adin le thei abei sei tlat te soye Chin State Chief Minister Salai Lianwai chuan COVID-19 sipui wanga kan boi laya Mizoram sarkar tlom ngai pole Mizo mi puiten kan har sana ri a min boi pui to na zonga lom thu kan soye ni ati istui pui bial2 mla ram than moi chuan Burma a kan unau zo na thlak te ne na kan in unau na hi tu te emo soibo the anilo ani ati inrin ni khan dorpui multipurpose sola Chin TV huai hotin tun haya Myanmar ral tante Mizoram sarkar le mi puiten an lo don sondana lom thu soina hun man ani he huna thu soitu istui pui bial2 mla ram than moi chuan Burma a mi pui sarkar adin le abei sei tlat ti soin Mizo mi puiten har sana an to lain Myanmar mi puiten dua takin an lo enkol to thin ti soin Mizoram boi wangen Mizo tam tak Burma ram an chowa heng mi te hi dua takin an lo enkol to thina tuna Burma lama kan unau ten har sana an tok vedia he tiang huna tanpui thia kanom hi alom om hle ani ti Burma ral tante tan Chief Minister Zoram thangan thei to pachua ti soin Central thu nei tu ten ral tante thon kir tura an ti chungin ati du lo ti soin MLA ram than moi chuan COVID-19 ma chon tu le ral tan boi pui tu rian Chief Minister Zoram thang hi at thabera heng ma chon tu rian pathian in ria ka thia CM Zoram thang atuk tu hi an om lo ani ati bok in khoma thu soi tu dang Chin State Chief Minister Salai Lianwai chuan COVID-19 chupui wanga kan boi laya Mizoram sarkar ko ran tlom ngai pole Mizo mi puiten kan har sana ria min boi pui to na zongjong alom thu kan soi ni tia Burma ram buina chu are mai don lo ti soin kan buina hi thlan hi khata re mai che ni lawa chu wange Mizo mi puita poi min ning mai lawa a top thenga min tran pui turin kan du chawani ati ral tlan jinga khotlang ta na nok sak anom thei ti soin ngai thiama pathian minga lo do ram turin angen ti soiboka Chin TV hian ral tan boi pui konga an tho thata wangen Chief Minister Office Central YMA MJA MZP Joro MRRCM ten hena lom thu soina thil pe kan hlan ani Mizoram State Champhai District chunga Myanmar ral tan mi sangriat ten hena Mizoram sarkar in refugee ID card apek chhuat thu don ani Mizoram sarkar chuan Champhai District hom chunga Myanmar ral tan mi sangriat jasari somli pasari jinga sangriat janga somriat pariat ten hena ID card an pek chhuat thu da aizol pot sanchin bu chuan atalang Champhai District hom chunga hian relief camp mun somthum pathumama chung jinga relief camp ral tan mi sangni zali somthum poli anoma kema omlo midang ral tan mi sangruk zathum sombathum anom thung April ni sombathum atang khan DC huai hotin aizol ko puya ral tan te tan refugee ID card pek chu ral tan boi pui tu te chinga mi pakhat chuan asoi aizol DC chuan aizol ko pui chunga sipir luangwal tuirial si mui le sai rang kwa ral tan te tan refugee ID card sem chuaka kema omte du sakbi kan nia mundanga ral tan te po bozui thuai ani don thu an soi kumsani somni pakat February ni khata tanga Myanmar Military Council ten thu nei na an pong lak nu atang khan Mizoram Myanmar mi ral tan hi mi som sing thum chuang an om to ani ole viewer te hne na ngen na han je ve leila kan channel min la subscribe sak lo viewer te jing ai nom chuan min lo subscribe sak ve ngai turin kan han ngen chuwa tin kan video upload harte in lo dona in lo mu zel theinan notification bell kha in me tanga ola da don ya ton trom kan video han siam hi ribeng cheng pon lama tanga tong thom deuh te pawh awm mai theia heng thom beng cheng lo awm deuh ate khan viewer te hriat thiamna kan han ngen chu ani